tadi ngebuat bahapi na sama pahala ngantai buat bak majlis taklim. Sama-sama buat betul ilmu betul, ya kan? Puna sama tak berbahapi ngantai majlis taklim. Menyolam majlis nyana fadilah majlis, tetapi menyohidih bahapi tetap na fadilah ilmu. Fadilah ilmu. Cuman bukan keberkatan majlis hana, tapi keberkatan ilmu tetap na. Lehnya pun na pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kadang idanya dengan tabut bahapinya wate tirau wate lebih mufhum ketimbang kawan ramai-ramai yang kada yuk fadilah tabut tirau wate. Tapi syarat ji tak pastikan yang tabut bahapinya adalah gure yang jelas asal usul dan silsilah ilmu. Hanjit berangkaho menyogurenya hana taturi nyan taban begah gurung minta ilmu tanpa gure hana sop bimbing nyan fasyaitanu syekhu. Maka tanyo menyo langsung taya buat bahabe, tapi hana gure yang jelas taturi sebagai pembimbing nyan bahaya. Karena ada tepur yang ajaran tidak, ajaran butuh. Saya baca hadis dah fikir ilmu mendum. Padahal ajaran tidak. Masalah hina lam api berangkat sawajit tamang. Hantar tu so ganyan ya bebut. Pakiban silsilah keilmuan ganyan. Pakiban standar ilmu ganyan. Hantar tu. Maka hajit sembrono.